Sehlopha sa tshebetso sa ANC se kene tshebetsong e thata ya ho rarolla ditletlebo tsa makala. Ditletlebo tsena ke tse lebisitseng dibukeng tse pedi tsa ANC Mangaung. ANC Freestata ha esale e le tlasa boetapele ba komiti ya nakwana ho tloha ka kgwedi ya Motsheanong 2021. Ene e le ka mora hore lekgotla le leholo la boipiletso le qhale komiti ya phethahatso. Ntle le mathatanyana a mang mo tholang hore hona le makala a mang le kaleng le leng hona le ba bang ba batho ba tlisitseng difomo tsa bona le bona ba claimang hore ba nominateile jwalo ka ba bang. Jwale eno kaofela e tla lokiswa ke komiti ya bohareng e tlisitsweng kwano. Mokgatlo wa basadi wa ANC o re o tshehetsa Mxolisi Dukwana eo e leng motshwaramatlotlo wa mehleng wa ANC Freestata Sisintombela le yena o teng lebelong lena. Of course, we have nominated 3 women, and the name of Comrade Mxolisi Dukwana we supported because he's an ANC member, and before we can be ANC Women's League, we are ANC members. ANC ha etswa sebokeng sena sa yona no tlamehile e etse bonnete ba hore e prioritize service delivery ka ramacation a rona. Mokgatlo wa batjha le ona o tshehetsa Mxolisi Dukwana le ha lebatoa la Fezile Dabi lona le boletse ha le tsamaya le Sisintombela. Makala Masiteng, SABC News, Bloemfontein.